INP Mizo channel ngai khathin tu zong te inza in chibai kan bu ka cheu July ni som pasari pathian ni ania dam taka inom theu kan be sei ral thuam le tun lai khovel lambok kan thut lenga tun tum chu hypersonic missile lama United States din mun hantarlan kan tum don nia hypersonic missile hi missile pa ngai aya thok chak sound speed let nga aya chak ani North Korea in a test phei kha chu sound speed let som lai in a thok chak ni in Japan military chuan a soya atlang pui thu in hypersonic missile te hi darkar khata kilometer sang ruk le zani lai an thok manani North Korea hua Songate Russia Zircon le China Dongfeng te hi tunlai khovela hypersonic missile langsar berte an ni deu maya India Aeroin supersonic bak ala nei velova kumngaruk chungin India le Russia Defense Joint Venture BrahMos Aerospace chuan India tana hypersonic masabertur siaman tummek chawani Bloomberg chuan July ni som pali khan Lockheed Martin siam hypersonic missile chungchang update aron tar langa voithum lai test a hlo cham hnuin tun nai thani chung khan Lockheed Martin chuan a zonin voi ni a test le a hlo thling ve ni in an soi Program Manager Brigadier General Head Collins chuan an malak na hi July ni som pathum khan tar langin B-52 bomber atangin missile hi an kap chuaka hypersonic speed aphak ti soi tuna chuan thiltum primary le secondary objective kan mu ve a booster test kan zo to a kum top lama final test kan nei thei ka be se Brigadier General Head Collins chuan ati test masa voithum kha lo hlo thling se chuan kum sang ni le som ni le pani hian production kalpuyan tum alo nia nakuma anti mandon ve ta chawani Air Launch Rapid Response Weapon ARRW anti hi US Army White Sands Missile Range New Mexico test ania Defense Advanced Research Projects Agency DARPA chuan ARRW ral thuam hian anthil tum zong a muvekani antia hypersonic speed hi until mudu berani chuang lova Lockheed Martin Corporation chuan speed aya ngai poimo anei nual maya rocket launch system ti changtlun antum Mizo kani tin missile hian target chiang taka afu theinan a big taka thiamna technology man ani bok ARRW hypersonic missile ti kan soimai hi company le US Department rang kop malakna ani vea Lockheed Martin hi amo phurtu berni in DARPA po anin rol ve boka tin ral thuam pat chi rang te hi company rang kut chuak an ni ve hlom entirnan rocket booster te hi Northrop Grumman Company design ania chutiang sel chuan company ten an thiam na zone theva kutan thak hlomani an soidanin rocket booster hian missile in hypersonic speed a thlen ma chu avenga atan pui tiani July ni som pathum ve khan United States Marine Corps ta truck ke som nei Logistics Vehicle System Replacement LVSR anti chu an engtin ve to boka medium range missile launcher anga man turasiam ani China le Russia hian hypersonic thlothling taka an test thu hi an puang ta fo maya United States hian a thatheyang berin asiam ve meka China le Russia angin ahman mo ve lemlo ni na langa hypersonic zinga launch system thaber le target fu theiber anon phau chua thuai hi abese om hleni hi tichuan oil game chungchang lam hi kanan soikai le ta zelange Khovela oil exporter lian ber Saudi Arabia chuan Russian oil tam tok tak lak lu atum vele meka oil politics po hi riathia mahar ta hle mai Khovela crude oil export zinga za som paruk point panga zet hi
Saudi Arabia chan pual ani deuh maya adota Russia hian za a pariat point pathum a hova a pathum na chu Canada ram ni in za a pasari point panga ani tichuan Iraq te UAE te USA le Norway ten an dot thlia boka oil khit fiam sar hal chualama hi chuan United States hi asang bervele thunga Saudi Arabia te Russia le Canada ten an dotani engwangin nge oil nga ram ve tho Saudi Arabia hian Russian oil le ve tak tlat ti hi hriata chak omngot mai nimin mai khan US President Joe Biden chuan Saudi Arabia khopui Riyadh atloa Mohammed bin Salman nen anin kom ti tepo kan ria a Saudi le Israel in lai chin na po tha chho zelin Israel flight ten Saudi Arabia an lut thei to don nia soyani Reuters in a report danin April thale June thla inkar chung khan Saudi Arabia chuan Russian oil hi ton nuai rukle singli le sang sari zet alo la lut reng mai kum sang ni le som ni le pakhat chung khan Saudi hian Russian oil hi ton makta duai khat ala lut to boka sang ni le som ni le patnia ero thathum chunge movel lekin makta duai chan ve aya tam ala lut der to ni United States hian alang lo ruama tangin Russian oil hi alo la lut ve rengem ti hian han soita ila sang ni le som ni le pakhat data ang chuan United States hian oil la import zinga za som nga le pakhat zet azad ve aya tam hi chu Canada atanga lu tani a Mexico le Russia atangin za a pariat vel ala luta Saudi Arabia atangin za panga vel ala lut boka Ukraine invasion na wangin US chuan Russian oil a boycott to a mase Saudi Arabia hian Russian oil alak lu hi ale tam takina pung ve thunga Egypt ram kaltlangin ala luta zun thla khan nikhata barrel nuai khat le sing khat te ala lut thina ni Egypt point nikhata barrel sing sar izet ala lut ve zia mai boka Russia ayin Saudi Arabia hian oil anga zoka chuti chungchuan Ukraine invasion nu hian Saudi Arabia in Russian oil alei hi ale tam takina pung chawa chan engemaw tak hi chu a om ngeiin a rin om thil ni thei nia langta chu US hian Saudi Arabia kaltlangin Russian oil hi alei chhun zom reng tho ni na ngai thei tatlat mai ani Ukraine run wangin khovel mit muwa Russian oil boycott West ram tenan puang ania EU le NATO ram te chuan an samita rel fo takma se Australia te Britain Canada le United States te chawin an la boycott theiri ania chuti lai chuan Russia hian oil hi mantlom zokin a hal chhove ta char maya China le India point an hlok pui ngang mai ani chutia US ram boycott wanga Russian oil man atlak niam taka chuan US po hian Saudi ram kaltlangin Russian oil hi alei vering tho ni na lang tlat mai chuti ni lo se Saudi Arabia hian engwangin nge oil tam tak nei reng chungin Russian oil hi amamuang ne United States in Russian oil boycott nu hian ramdanga tanga a oil import ati san thu hi kan mungai mi lova Russian oil boycott phuruk nan Saudi Arabia hi oil game khelna na mang ve theya tuntuma US President Biden an Saudi azutlo po kha US in oil tamzo kalak lu theinan Saudi sarkar dor nia soi ani tlat mai sangni le somni le pani kumathil thleng zong deuh tho mai hi Ukraine invasion nen soi zom ani deuh ta zel maya Sri Lanka economy tluk chiat chan po hi pakhata chuan Ukraine invasion wangani ti theina laya om ve bokang chu Ukraine invasion a hian Russia emo NATO le EU ten hlok na an mudon mi lova a hlok pui bertur chu China hi ni dai mai economy lama China mason na kan soi fowa Russian oil hi liter khata cheng thum lek po lo hlep ta se sumalalut tam hle don ti hi
a chiang via wani mei tha khan China chuan Russian oil ton makta duai riat point pali pahni zet ala lut to a chu a barrel anga soi chuan ni khat leka barrel million khat point pakwa pariat million ni deuh tho ala lut anga ni chu oil barrel khata hian liter zale somnga le pariat awma liter khata cheng thum lek a hlep eipo ni se China sum hlep tur hi atam khop mai liter a cheng ni zel hlep tur ang point han chut pui mai ula tam hem takani China hian South Korea Myanmar Singapore Malaysia le ram ranga oil a supply chhong vele a economy hi Ukraine invasion wang hian a sang hle don tin political takin Ukraine invasion atang hian China malam hun tur alang thei tiani boka China hian Hong Kong le Taiwan hi run po ni se a beilet ngam an mel lo tlat maya United States hian NATO le Russia in eptir a hlawa China le NATO phei hi chu an ngam lo to pang tia riat thei maya chu wangin political analyst tam takin tun tuma Ukraine invasion chungchang West ramten an lo don son dan hian Hong Kong le Taiwan laka China chet dan tur a hil don nia an ngai thu kan soi le zeu thin kha adik chhozel don ni ina langa nakina chuan Taiwan hi China hian ala ne chuk nge yarin na alien hleni ole khati zong kha tun tumata na news update kanan siam the chuni a ngai khatu zong sumte in za chunga kan lo me